Kahil State People's Democratic Party HSPDP hagakandai trik naitung, kalapun benabakan penyeng kertong nakabentak election sheeting samay jong kasulong Lok Sabha kabanwan, badbakan kershan satya yaw kertong bala penyeng daka United Democratic Party UDP, kabayat rilang hak Regional Democratic Alliance RDA. Habakaran siya kilat sa kubor o President ka party uba KP Pangnyang, ulaong baka party kalasyim niya karay, ban penyeng kertong hakanik election MP shiteng samay, namar baka por kalakhimpalan, batkan kershan satya yaw kertong ka UDP, namar ka jingni jong ka jingap her jingmut halor kertong yaman lang, jong ka RTA. Walaupun kan mauru baka HSPDP kala kershan yaw kertong ka UDP hapo kalama jong ka Regional Democratic Alliance RDA hai ki artalik election baladam Henry hakani ka kinti ka pamenta kin kershan satya ha ka jingsisya na kanyang ka party jongi hadin ka jinga kran ngikwa ban penyeng ngalaw jong kertong ringkat ka syam jong ka party Henry ngimshim na poy satya siya ka jingas nguthu jingmad hapo ka RDA ulaang kumta ulaong namar kani ka jingbam se kertong ka party HSPDP kan i hakaray jong kinong kershan yanu kinlet pan kershan hakanik election shiteng samay kabanwan. Parti HSPDP insyaw pengkrek EA banile election hakanika election dan election samay shiteng samay nakapunta kani ka MP silong parliamentary seat kata kadai ka lingkod ay gitu kalian jumi beda pak utau kandidat ini pendidikan kandidat mereka election ke aji siang ini dong harga mereka RDA terus kata ke parti juri di nilai yang kesangru ya ke ya kandidat jong ke UDP ke keting jong ke RDA lah kumpasisin asin hakini election kepada tenrai hakani kenti pada nak yang parti kecungi ka krensai ba minom kesan yau kandidat jong ke UDP kenang ba pin lingkot manusia tu yang tahu kalau ba nak yang ka parti cungi hadir bangilia perkat sani ba ngilakwa kan penyeng lo jong sembol mo lau jong sembol lau jong parti te ataru ngimia poi haka jingya semua menang haka RDA te kebaan pada dulu nilai persang lu ba lada kanya bianglang ya ki parti haka RDA kan long hill bang bu do komon sembol te ya kaniru persang ya kren kambe ki jingya persat mut ki jingya kwa jung ite kum parti te ya ataru semla syuban penbaik nomor ba kalong ru lesia ko ba lingkot na kalian ka UDP ru kala nang wat kandidat ki panjang baik na parti kecungki te ngimyo su ya kala bangin ya lelang ya kandidat ni common candidate tingi ya kren berada ka basuk da ka bahas untuk pada yang toka RDA kan ne kan sa markan pek dalam ta ki larger issue jong ka state he ko bai kena yau kandidat yang tahi nomor ba ngimyo lat ban yang baik ba te ni syahi ba yang mentah ni nom dong yo kandidat ladehi ba ni nom yang lang bu ha ka jia kesan lang ku menswa yo kandidat jongka UDP ni nom syan te ni pada nak yang parti lo kan iru dia pakat sani ba nomor bangin don kandidat nomor ni ya mon du tau common candidate te ni man se ba ya kan ke kam ni su nyalong ku balong neutral we kalian mo pat ya kan ke kam ni se selok in wa ke jing start chungki nong yalam se tu ya ni sya party functionaries haki district level haki constituency level but haki private unit ke party bakai ha ke jing start ke chungki kumno kan persan nong mi MP ha ka election namar ni biola chu ban penni lo jong ko tom ni ke jong sembol jong party don bat no ban no ke jing kren ban kersan ne banom kersan ngiru ngi bat scam ya kata ka jinga perkat ba habangim don shu pandai le jong te kum ka parti nim somrai ban ai ke jing kersan you ten rei ni i aga jing start do you yalam ki nong trei ki jong ka parti la ha ka district level ni ha ki
constituency level.